Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le kebab. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. أزول في لاكونت مرحبا يسكن تاع لاشانينو أساقيني أد نخمل واحد الكباب. تمني لا recette راكم تدي عجبين. Je vous laisse regarder. Là, j'ai des morceaux de poulet, un oignon haché, les pois chiches, du persil, poivre blanc de préférence, cannelle et du sel. Dans une marmite, je mets un peu de beurre et je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile وسار مثوذي كذا الزيت فوالا دي فسيغو ذيني ودي قيت قد البنة الكباباكي. Voilà, je rajoute le poulet. Vous pouvez le faire avec la viande poulet ou avec la viande, c'est comme vous voulez. داك حدا خمرتي سل البولي تبغي تخمم تسوكسو من ناقص البولي كيف لكني تبغات. فوالا داكيني تقلومت مليح البولياكيا تجمت هذه يقلو شي طوح. Voilà, ici on le laisse quelques minutes. Ensuite, on rajoute l'oignon. أسنانو البصل هذيك زمزم مشطوح. هتجمت هذه يقلو داغن. Voilà, on les laisse quelques minutes, 2 à 3 minutes. القوت يتسدى حذايا مشكي يقلا مليح قلو مثل القوت نكونت. Je rajoute un peu de persil نستعملو مثل ذاكيني المعدنوس. Un peu de poivre blanc de préférence نستعملو مثل فلفل شبحان فلفله بركان غير فلفله شبحان مي de préférence خير فلفل شبحاني ولكن لاصوص نكون تتقيم تصورا تشغلات تبركان. Voilà, un peu de cannelle. Et du sel. Voilà, on laisse encore quelques minutes. Voilà, très bien. Je rajoute les pois chiches. أستعملو مثل الحمص. متسعب مثلا الحمص ما مثلا تخمم تشتي طوح تجي البنت دير يتسد يلها. Si vous n'avez pas les pois chiches, vous pouvez le remplacer avec les petits pois. Voilà, et là on met l'eau chaude. هذه حذايا القوت نكونت جامي تمرقمت سوا ماني سماضن
توجور من يحمن ريوثن الجهة وسماري مثلا ماني غافي السوم توجور ريوثن الجهة على ثلاث مرق مثال قوس الفولت. فوالا on mélange. Voilà. Et on le laisse. Voilà. Et là j'ai coupé les pommes de terre, des frites, mais pas trop fines. Voilà. هتجزم مثل البطاطا كنت ماشي تسرققت الا لقيتي ليه الزول شيتي طوح ماشي لي فريت. Voilà. Les filles, c'est juste je voulais partager avec vous cette astuce pour garder vos herbes fraîches. Là vous pouvez les garder jusqu'à 2 à 3 semaines comme ça dans la boîte et avec le sopalin. Voilà. Il faut pas les laver, c'est juste il faut les nettoyer, surtout pas il faut pas les laver, pardon. Vous les mettez dans une boîte avec le papier, l'essuie-tout, pardon, et vous fermez la boîte et vous le mettez au frigo. Là ça va tenir 2 à 3 semaines sans problème. لقيت حداك جوست لاستيوس نغدست فهمت نعناع لو بيرسيل وكتا حشيش دير كلي خاطر ما تجمعت في الفريجيدير ميم با 2 3 جور تختصر لقيت فهمت طابوات باردون استرمت لو سوبالا اترمت تحشيش تنخونت لو بيرسيل اترمت داخل طبوات نتغمم تشوف لا نيس سو السوبالان اتغلق مثبوطنا ترمثرو فريجيدير كنت قيمه كني 2 à 3 semaines sans problème mais surtout والسريد مثارا. Là j'ai enlevé mon poulet et les cuits. Là je vais faire l'aqda. Voilà, j'ai pris 2 à 3 cuillères à soupe de sauce. J'ai rajouté un peu d'oignon, du persil, un œuf, poivre et du sel. Voilà, une petite sauce. Alors on va mélanger. هتقسم شي طوح لا صوص النير ويجي بوال بولي استعملوا مشي طوح الفصول ذا مشتي طوح الفصل لا يلزم كان ذا مشتي طوح يتاكد الكو استعملوا مشي طوح المعدنوس ثملال تي فلفله بركان وكذا الملح. Voilà, on mélange le tout et on verse sur les pommes de terre, voilà, sur les frites, et on le laisse 2 à 3 minutes. Voilà. Voilà le résultat final. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ماذا كي كنت ديني قمم ذي لهنا لا فيديو النظام ما يبغى ربي نبقى على خير.